Iya berobita mak baca megatoni tahu dia na jamai. Pak angka si je maka ada bidah. Jadi mega dia nak baca nak kalau makutanani sere na so. Na taliponnya dewakai we na chat ka nasang de garena wa di ande ro purai baca ustaz pura na jaru-jaru setak. Katu makutan maka dawat digaya kerobat tau matewe dia na wadi. Dia na wadi kerobat tau matewe. Biasa katu cara maku maka da iya ko mangka tau maka roba na manu na karobang. Dia nasah angka pendapat lau runtuh. Malam ini tadi Pak Bahar ada pertanyaan masuk tentang masalah kurban. Jadi saya harus dibahasi masalahnya karobah. Nah sebab ya memang toro macawe apa ini ulah Zulqa'dah. Bulan depan sudah masuk Zulhijjah. Jadi ya Pak iya tuh natama na ulah Zulhijjah, situngan natama ni nakana ni hukum. Pak iya tuh ulah Zulhijjah, ya kumana saki melo makaroba, ya nomporan ni di Zulhijjah, isunnakangi untuk tidak memotong rambut. Jadi kumana saki dia makaroba, ajak takelu, ajak tatoba. Jadi kotama ni di Zulhijjah. Jadi disunahkan. Maka dari nabita Mario merenung iaro kan kue si bawa ulu melo makaroba. Jadi Mario merenung untuk menyaksikan kurbannya. Nah yang itu ampai ko mak gere karoba itu disuruh ki hadir. Aja nama bagi daging patai apa kilo. Jadi pertama ia kotoma bicara hukum agar hukumna makarobah. Yang pertama ia tahu pandrita megae Imam Tasyafi'i, Imam Mali, Ahmad bin Hambal sepakat mana makada sunnah muakkadah. Ya senge sunnah muakkadah, sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi napananungan nabi tak dan yami wajib kecuali ang kecil di taupan rita yang dari itu alena penguluta Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah ukwi Irak jaji tau ngarua pulau na hijrah na jaji. Ya iya na romangga ikarobai wajib alasan na aga nakada wajib. Iyampai makada wajib nasaba akoran rampai. Ukwi ayat maka dari Allah Ta'ala inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Ya naro jadi fasolli li rabbika wanhar. Jadi maka dari nasabah ayat rampi berarti wajib. Dena runtu ihat desa na nabita alena pangulutta Abu Hanifah maka dari roka-robai wajib untuk Nabi sunnah untuk umat. Jadi itu ampai di umat na Nabi ta isunnah kangi makarobah. Ia ni sunnah tak bagi dua. Angka yasan sunnah ain, angka sunnah kifayah. Si salah. Ia karobah wadi barubah hukum na mancaji waji loko idi tanya sunnah nareko takko matinjaki untuk makaroba mancaji waji. Engkau tu bahaya nak karoba tinja Pak denawat diandre di tau makaroba mesti bagaimana menci pasti dekat. Tapi angka tahu pandrita seret nasorolau buka-buka kita angka tahu pandrita piki papiki napalaba iandre karoba tinja angka ia ko Imam Tasyafi dia napalaba nah harangan mematuiha jadi harang iandre idi tahu makaroba dagi karobata nareko matinjaki tapi ia ko alena pangulut tak Bu Hanifah napalaba. Jadi napalaba ia roko atau pandri tapalaba. Tapi ko Imam Tasyafi dia napalaba.
Nayai di oko Indonesia kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i, walaupun nanti banyak yang pakai yang lain. Jadi ya komelo ki matika ya aja nani andre ko karoba tinja. Ya setinja maka daki di ya ko makrani tinja mana sinta paham bahasa Indonesia na nasar. Nasar berarti ko bernasar ki itu yang kita harus hati-hati. Pak Mega Meto tuh tahu matinja aksana melo beribadah dengan nasar. Mega tuh. Apalagi di biasa tomatota dari jama-jamang malasa gia tumaga gi kumay tapang katinja nah. Na malah cek de tapa matinja. Saya kuma disi moka malampe sunga magremanu ka. Wah tapa yero itu mitaula dak mana mate. Tapi sitonganna memang ia tu tinja termasuk doa. Termasuk ipak dongeng. Cuma natemi nabita mega tinja tahu na sabab onron nagare makasibet tahu seke nasa nabita. Pak ia tahu matinja itu tahu seke sitonganna. Saya ko dupa mo ya seku talutong masuk banget. Ko dia na dupa dia na subang. Kamakiro. Jadi ini tuh sampai kada onron na makasibet tahu seke. Kemudian iro olok kolo dingai pakai di makaroba sitongan aja tu si lempu bembe lurus dengan domba, sapi lurus dengan kerbau, kemudian unta ya miko nyarat de poruntu karawat digai pakai makaroba nyarenge pak iro watuna nabita nyarenge ya alami kendaraan pak dua tu kendaraan watuna nabita nyara si bawa unta iya naru unta angkatu ko gasane hak desa yasang unta merah iya naru unta cella de naga cau ikan daraan nya ruwate betuna nabita ko makaran unta cella iya ko makoko idi pesawat jet pribadi iya ko unta cella nah de naga cau iya tu jadi makanya ya ridi bembe sunnah muakkada menggunakan kambing. Cuma ini makurat pakai bembe ko kampota. Kurang. Sabab bakita ngate mandri bembe. Jadi kebanyakan orang menggunakan sapi. Padahal sitongan na kotomelo istilahnya dia makada ya kotomelo maciorito ngang inabita pak iro nabita dia nang kana karoba pakai sapi. Tuli bembe mina pakai. Tapi napalaba maka dia nabi tanya tu ko sapi pitu bembe angkat nah. Pitu bembe. Tapi ya bembe itu bembe lai bembe bira wat di mana pakai makaroba. Yang penting lah bisi tahu ngumuruna. Sapinge sapi lai sapi bira wat di mana pakai makaroba. Aja tak ada sapi lai mi bawang deko sapi bira de nawat de pada mu hukum nah. Deka bedana tuh. Iya itu sapi birange nak kita orang mite ko matampui. Pai biasa kada sapi layena padahal lai sapi bira pada deka bedaan hukumnya. Pada mui. Keduanya dibolehkan. Kemudian ia miro perlu perhatikan angkat tu aga-aga nasabari na de nalaba de dia kerobang tega madokoi. Dia na cocok. Namo maraja sapinge ko madoko. Apa agak tu sapi maka raja matandre malupo tapi madoko. Kemudian yang kedua cacai. Cacat. Apa iya tu kumaka dete istilah nama madoko, balinna tu madoko macomo. Tanya maraja. Itu aja tak ada maraja sapi nanya ni cocok di maraja tapi madoko. Itu jadi iya apa iya tuh bahasa Indonesia Mandari itu tuh makalelaki Pak bicara gini pada mujeri dia rokok mak bahasa Indonesia Mandari apa aja tuh salah-salah maka dari matikan nyalakan padahal mestinya padamkan ternyata matikan matikan lampu padahal mestinya padamkan lampu itu lupa itu bahasa Indonesia tak ada yang patina paham teh itu dia kayak itu jadi iya rosa pingin balinda kan ma como madoko iya ko madoko inateng
Matan ramato tu ya na 10 tahu ko tu tato na ruwa maka da madoko ni tu. Ajan tamaraja ya wah. Gitu. Pak Mega tu nasa wat di moh. Pak Belu Sapi. Jadi kemudian yang kedua cacai. Ia cacai mak dupa-dupang. Nomor sidi buta. Nasah. Dia nak dipakai. Ia kok katarai mapute matana tapi dia na buta na palaba tau pandrita. Tapi dia na buta. Yang ketiga tanru na polo de to ni palaba. Polo gitanru na tau dega tanru na siwali de ni palaba. Pokki de to na wadi. Kanukun na laga siwali de to na cocok. Ya miko sipoi de na marigaga. Puratat do na palaba tau pandrita. Angkato makada sapai jolo de na puratat do. Iya roh, kepala maka dari sampai yolo. Ya kau pura ilasa dikabiri itu justru boleh. Tapi biasa sapi pura ilasa, justru itu makan jak nasa nabita, dagingnya itu empuk. Wading pakai makaroba. Jadi ya mirodena wadinga madoko cacai butagiha polo gitanru na aje naga kepang. Laggagi kanukun na siwali, pokki iga, itu dia nawat din. Ya matau cili, ya matau buta. Ya ko siwali maka dia cili, ya ko. Kemudian ia rosa pinge umuruna 2 tahun palabih, tama pi 3 tahun. Napa wading? Ia ko unta 5 tahun tapi dia to gaga unta dia ko kampot tak. Jadi aja tak kena makada angkana dina de penadapi ya tu. Hati-hati kio kowe. Makada iya ko saping ipake makaroba. Natako ipatama benewe asam. Biasa to tung katau ya nana nakutan apa bar makada peko ko ya tau ngelakain na. Tau pemang bainena. Cocok mato. Makadai karoba tapi upasangi iya ko lakai makaroba tu naniakangi untuk benena si bawa anakna lolongangi pahala karoba sunnah namanya itu tanya sunnah agak sana je kaitu fardu kifayah dengan fardu ain sunnah kifayah dan sunnah ain ia tu arwane ko atas namai masui sunnah ain tapi narekona pacio ibainena si bawa anak istri dan anak mendapatkan sunnah kifayah namanya. Paham ya? Jadi ya makinya situ kan nah. Ia kolakai tamakaroba wadina pacio benena si bawa anakna. Wadina pacio tapi dena tapi sana makadami ia karoba ewe ugere untuk aleku istri dan anak-anakku. Makomiro. Iya aronewe lakai lolongangi kurban sunnah ain. Benena si bawa anakna lolongangi pahala kurban sunnah kifayah namanya. Tak paham? Maka dapat konustas na rekolakai kujolo tahun riolo na paya. Ang katau pandrita maka daya ko bainewe maka robang tu alenami. Dena ciola kaina. Kecuali rumah kunri matinjai etatta imaka roba wajib hukumna. Tapi dena tak malakaina. Maka dananya apa mi mapolek di ustaz dia na marigaga na mo di mapolek di tatak ki bayne dia ta baru jadi lakai do iya ko iya bu aja na apa tatak matoki malolo ngapahala lakai tanah tapatama kecuali matinjaki memang mutlak tapi ya ko tinjak dia nawat ditala mesti tak bagaimana aja na bayne patama di kecuali di janda dia nama digagah. Kak mana sedia aja tempat kami laki takut janda. Si anak kami ki maka robangi laki kecuali mega duit. No? Jadi
Idi na tama asa ko janda ni, idi na tama asa tapacho ya na. Makiro apa iya tu nabita ko makaroba ibu dua memato bembe nagere. Yaro nagere pamulange untuk alena si bawa benena dan anak-anaknya. Iya naro nacuri tahu. Maka dia nabita, ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Nah siaga bayi na nabita, siaga anaknya. Kamu kira munro, maya gato, jadi maka dia tahu pandrita, iya tu si dia bebe, wat di 10 tahu tama, tapi dia na 10 asam, 10 mi tahu macio. Tapi dimi kaya sa 10 tahu, dia na wadi kada patamati bali boleh patam, dia na wadi. Iya mi romacho anak mi si babai ini ya kan mangkatau ko pasetangan 5 bayi ini na sera anak-anak. Itu gaga di. Pak marajira gitu sapa ko megay bayi ini na ko ki kampota. Jadi maka miro iya ko lakay na tama asam lolongan niya sana sunna ain. Ia kona pacio ibenena siba anakna, maka gugurlah juga menjadi dia mendapatkan sunnah kifayah. Makiro. Kita paham nih Budi? Aja nanai di tamasang, talenilah kaitan alena tamasang. Alena tu si kepala. Maka dananya apa mi perintah ya madosa tia tu. Kami tu je tu lakai lay perintah-perintah ko benena. Dia na marigaga suruh lah kaya bu tapi aja di parenta. Maka naga beda na ya ki parenta tandra-tandra ya ku suruh mi to milau tulung. Pak milau tulung wadi kata sesaka wajujuku. Maka wadi dia na marigaga. Wadi ga mat bisa panne dia na marigaga. Ya mi kumaka de sesaka wajujuku bisa tiyan wah itu ya sang di parenta. Ya ko to milau tulung wadi bedakan ya. Aja to sini dia rone we nasade nape makada Pak milau tulung tabi sai penne makada dia na di maparenta makunda ya dia na parenta sanero milau tulungi si salah tu iya na tu nakada he bisa penne dia mau bisa penne tu isaliwa ko matindro wah dia gaga dia na di makoro tabahangi gua bide to gaga ko di nang kabay ni to lipakiro lakay na patolasi sang. Kemudian iya karo baewe narekomelo ibage tak bagi telum itu. Jadi angka tawatellu jadi tawatellu sepertiga. Jadi sepertiga untuk tau makarobae salai tinja ona. Sepertiga untuk pasidakah. Ya na pasidakah sepertiga. Sepertiga tu untuk hadiah. Yana tu ampai kapere buat dia lek, kong katolotan. Dia nama mereka ya lek dagi karob. Aja takkan. Natanya salah. Dia nama mereka ya lek nangka hadiah. Wadi gaya lek pu imang. Wadi tapi dena wadi ngimange malolongang upah sembelihan kurban. Jadi ini pu imang, kejar pu imang, kamu sedeng, tersuruh pu imam makada, aja nak kada tawana pak giri ulunah, salah gitu, pak ya nak kada tawana pak giri berarti gaji, ayo pokok makada sidak banyak tulun, nalih ni pu imang, dia nak berigaga. Itu si C dia bawa bahasa itu. Paling itu kumakalaki. Si anulinanya balewe 10 sabu. Si bawa kumakalaki kabale wasidakangi. Jadi leng hukum na tu ya kumakade 10 sabu alin berarti yali ya kumakade wasidakami dia bawa mi. Ya naronna kumakade tawanan pak gere uluna berarti nakanai hukum upah. Apa makada tawana? Itu iya mi ko makadai alengi pasidak ka puimang ulunna na mo alengi dia na marigaga pasidak kaya sanna tabahangnya Pak Megatuti mana setawa aku tulun lah tama ko ga koronang katawa itu tabahangnya jadi tapi
Angka pasan na nabita maka da makanja tukoy atau maka robay gere ikarobana. Tanya si tongan na imangi suro. Ya je mana idi apa imangi mana jamai. Tau mada yolito imangi. Mati yolito mi lemak yolito ibacangi talaki imangi to. Tau mi mana yolito. Iya keke yolito. Malasa itu yolito tama-tamang itu yolito. Mana kana mako aja mana imangi kan. Deme juga. Iwang pamulay tau to kan katau mati tau mese ali na mana yoli. Itu napa ni cica misala tu zaman na imangi tapi ya cairi. Wah, tapo maka da ima pakutun na pada napa cica. Pada lale na subuh-subuh dia nang kanuba. Yang dari mako to rajin na tu zaman na imangi Pak. Jadi aja taganggi kasipu imang. Namo tu keluarganya dia tu nelemurusuk manang itu nang ini we bukan mah itu he. Malasa itu we yoli. Memang baca dah yoli. Memang dia pola baru yoli. Maka raja zaman imang itu mana dikati mana minta imang nama nu apa je Pak mana dikata 10 bisa buang peluk lah. Je gak. Kotak deto ni sandala nama haula wala quwata illa billah. Ega maka di we na itu imangi pangulun na kampungnya. Ia na yakamo, ia na tu yalah. Itilaw dongan ni. Maka naman je magarima mi padongan ay tanan urusata. Urusan na pui masih bapuangnya. Tatpura bani maka dako kataku he. Mau kita lima baca doa salama, wadangi kada pui mang. Baca doa salama to dupa se, negege dupa. Nilodongan ni tapak baraka ipo dale na. Berani baraka ipo dale na. Tapak belai pole balae. Tapak baraka inawat di madece wija-wijana nandre salama po. Makami, mo makami ro na pamandre. Jadi itu na perlu malampe don na. Pak ya namelo tari malampe den ulek kaluma may manang. Pak cadi din na ya palai ko wala soal perang. Cuma ya merawita mak baca megatoni tau dia na jamai. Pak angka sije maka da bidah. Jadi mega ni dia nak baca na kalau makutanang sere na so. Na talipongnya dewakai we na chat ka nasang degare na wadi ande ro purai baca ustaz pura na jaru-jaru setan maka daka nita memang ga setan ya ro na jaru-jaru ni sagan pura gamita setan maka na jaru-jaru setan pura gamita setan asa degare ko purai baca dakuna de gaga yandre kolino de dibaca angka gaga yandre de dibaca Pak. Justru ya kode ini baca nih andre mandre si basetange. Jadi itu kau gak tahu maka kau pura baca gak pura na jaru-jaru setan andre setan. Tahu si giligan na otak nanya tu. Nabitta maka ya kode mu baca ini demu doanya gak mu andre demu bismillah mak bismillah paling ma ponco. Ya na demu bismillah mandre ko si basetange. Iya me tu nandre setan kode to mak bismillah. Maka mak bismillah. Ibacangi Fatihah, napa ibaca kulullahu, napa ibaca salawat, napa milodo salama, na baraka yandre, salah gayaro, dena salah, maka dena kena jamin nabita, dena kena pikir nabita, maka dena baca nabita, cocok ni tapi dena kena tiangi, jadi dena kena tiangi nabita, napak doang miro, angka kebatasan napak doang dia gagal. Makanya komeki mandre namu jetannya pu imatoli namu idi mi bacai asulek kani uko napa tapasipulu nganata napa milodong tabaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar eta bacangi Fatihah napa kunadapi ya kana budu ya kana stai lepani milodong uko tilau di barakanan rewe napa salama ujabijata napa tanre maka baca doang sana itu. Iya miko idi mi baca napa idi to mandre de naga lese apalana idi mi masangi yo puko ima baca napa le na mandre angka baraka ilolonga pak ya kui pandre te patapulo so na patapulo ni na pacapu kuatan mabela toki pole lah saya itu kutulito masidaka makiro itu pak itu kok enggak tahu magala masidaka pak insyaallah kita bawa ni Nabi Ibrahim. Yaro Nabi Ibrahim Pak Bu denan rewe na rekode gaga tau kasih si nasi bawang namulin na nanrewe na palin na bayinin na dega atau nasi bawang manre na salay bola na losap pa tau
Berkan bermil-mil dalam riwayat itu. Maka dalam bisik di kilo non rima lala sapa atau kasiasi. Non lilau bola nangka panasi bawa manre napa manre. Napa ni makaleliang denanre andre ko de na pura na panre atau kasiasi. Manre jo atau kasiasi na lengi pakanre na panre bahkan ale na madari timpui. Pura piro napa manre Nabi Ibrahim. Ina to 5 koro Nabi Ibrahim komelo imanre barakakna laitunu api denanre api. Patapulay wanin na laitunu api o kuilalan na api denanre api. Yan na to ampay maka na to panrita yan ang kabola makanja sakat na warampara makanja sakat na denanre api to. Waktu na makan repi kulisa. Tu kisana makan review kulisa lebih pada tu bola nandre la tu amparita. Yan na tu waktu nandre tu api kita na tolotangi. Sehingga sampai hari ini tidak ada kitabnya yang tersisa. Sebab nandre manang ya pinadegaga usaha mo ki ipe mangiru pasap-pasan na tolotangi ro. Apa biasa tu taliti tolotangi si bawa Kak Dr. Rusli taliti wi aga kita aga jero na pake tolotangnya pak ternyata seleng ternyata Hindu kita aga na pake yan na rotaliti yan umo paturo biasa andi mapejanci wa batona yang master hukum dari Unhas itu jaksa ku preparer jadi ya mau paro biasa wa batona tapi mati nih kasih yo mau paro lo ni makutana agar we makanja sepesan na pak makanja ya ku ya roitang maka kanja tapi tanya memang to aga mana saba pasan ni aga pasan na ya kong karuntu ko aju natatong aja mualay aju na salay itu tahu ya ko lapa ya nu tak den na patatong jadi meto kalalan nala malempu jadi makoro pasan na tapi to maka dasar tanya to yan na to nangka maka da tolo tak bente tolo tatoani ya ko tolo tatoani itu masuk ke agama Hindu nebeng ya ko tolo tak benteng masuk ke agama Islam makanya dua tu KTP na magi nang ke agama Hindu nah sebab memang dua istrinya dan itu tidak menyatu sehingga pasui peratura Soeharto maka dia mesti 5 mi agama monri macio mangkala loko Hindu cidi la loko salangi cidi itu sampai 2 rupa de nang katiawani pak maka da maga de itu keyakinan nah ya ko keyakinan anu teh ya lemi dakwah hidayah mudah-mudahan lagi hidayah ko pong Allah taala apa tanya ini tu pacar mena sabari teh nasalla ko kataw maka da ustaz na sabari nasalla nabitta lagi de nule pasal lang ya murena manasana noria apalagi di ustaz pajayi dega mak dakwah mi nalengi hidayah teh lengi hidayah ya jalalo kong kepada wa makaraya mana tu tamu tu kampung na maingat mana tahu borro na ya tu dega da tu gaga tahu maingat ko dakwah hidayah na mi po Allah taala angka tahu pak maingat de gaga pangajari na maingat ale na maton na waya lena angka tahu mangkalinga dakwah na pa maingat rupanna cuma iya mi ko idi na sabari na madece tahu mangkalinga dakwah na maingat masampaja maga matandre palanna tapi aku ini suruh itu napa ini dia na jama matandre to pacalan lah jadi maka tu lagi jama-jama ustaz itu sakamai maka namanya amat dega nyamang iya maka kami tu ya kena terima alhamdulillah makanya upasange peringat ramaya maka dah tak gangkul ngiron akaro balalo ki tasagena-gena yang maka ya mana je ustaz yung kosoki mako memang ya tidi ogi maca je tu maki buah bahasa sitongan nama kalasi ya ga ya ulang ngiasan ulah cipi to taman ulah cipi ya to apa sulkada magi nak ada sulkada ulah cipi iya ramalangnya na pakai di nama rongkoso da malang maega na pakai mas sumbang ya jiro tabungan na mega na sumbang iya romatu sawal mega boting lo solo demo pa na pasipulu di pure na pake ramalang pura tui na pake map solo ko ula sawal na melo si makaroba te mega to jama haji me joka na sangaja mo pa boti ko la cipi macipi duiye de guys solo tu apa boti mo ko tapi de tu lo solo de agadi me pake makaroba
Ni kato jamaah haji me jokai na pura ni pake mapabot tingo ko ula sawale. Pura ti pake mak damalangi. Na lengi istilah ula cipi. Tapahan ni. Macau gitu Pak rasa macipi dui. Macipi memang. Na capu hadu ko mo piramalana sidakangi maega mangong kosok materlu. Na palete la ko ula sawal. Boy boti pakai kana. Gaga bandar Itali masih sok. Kalau ya tau podangan nasa ya lawunu nundang aku tak senada aku de lawunu na ya na mate aku tahu nu lalu ni na toli ya bani nasa lawunu aku unu lalu ni na makada meto mi jo korondang ngi mohon do arresto de nak tona kada mohon bawa uang 50 itu makada ni do arresto lo bani min lo do ka kita itu jadi makiro jadi Pak makun raya tu maka dari kira sebebe si bapak botiano, si bapak botiano. Onroto nama kokang karena kita pas Solo. Nang kepura mapak boti tak pemelibo baru ci di si bapak lope catai. Nah bukan ni hajianu na seru seke payaji 50 solora batunnya 20 menit soloran. De baka watak ko makitu. Maje na kamu pakin lagi teh. Nama kada mohon do arresto de to anak lo Solo. Entah jadi mawata meto je tu. Iya mi makanja ko hadir teni lo dongangi. Pak Malasati tu kotoki tu pas Solo. Malasati ki. Kada 20 sabu Solora 10 bisa puna Solora galena. Angka pamalanda. Na 10 waktu nabuting anak na dia menanang kana gaga yang perlu doanya. Iya. Iya tu ampai maka dah jamu tamarola dah je kumapa butingi. Aja nana ya rotende ya la takaruai 10 juta. Cicami na pasangi bencong ko tanga bani na batat tay ni koreweng. Iya. Mako mewa. Ano na way gare? Tanga bani na pasang, tate 10 nang kamapasang. Jaji naile arewengi tatay ni 20 juta waja idi to na mong kosoki bencong caputo ni dita kene iya rodi aja na agatulam ni bawanyo ko to aja na balola da iya ro 20 juta itaro ni purai mabai ni anak ta purai malakai talengi na pake mamodala untuk buka usaha masih madeceng dena na siya ka de to na siya ka na pendre te ko mapaboting. Ina to ampai mega makun Raymond Rolado aga solina baral lece dupa asetolina la serra gaga me matandre tipa jadi gaga di mato seseleta aja na ta biasa bani Pak maka soli ano ngangi min ramatoy aja na tapi dito gago ko di tapi angka patu malanda 20 juta pendrenga kini 50 juta na pau. Pak Baleng itu wakate gaya tu. Sia-sia secek de. De to kagak koe. Toba me mandi kongka. Bukan me ko siratu tau mangkalingi siratu tau tabale. Degere. Jana sia-sia na pendreta. Ya lalu ko me ki mapabot dia makanja. Ko makade maharna siya ka maharna yero balancane ko ni siya mengolek oi maka kanja ko makir na maka miji tu sempol li na makun rayo ko sidra maka sempo Pak na sa perangka ala salat salah ti tu ko makade sa perangka ala salat Pak ko makade sa perangka na mo musalla na macio to iya esangnya sa perangka angka masigina mestina makade satu pasang pakaian salat. Tanya seperangka, ya tuh seperangka, nama ampling kato. Iya, dari itu penyuluh maka nak salah tiga tuh bahasa tuh. Iya, bahasa kok maka dari seperangka, kepada masih macio ajene ke macio tuh. Akan bawa nih satu pasang pakaian sholat. Mana seni? Pakai sempa aja. Tapi itu gatu sempo makun raya ko pakai sempa aja miang ke apalagi ko yato na to salisa pa si kamoy ay aja na ulawan na yato makun raya yang ka ulawang ulawat talyang ini cicing yero mahar na makun raya makanja ko ulawang
azabuhunna sanama kunrai itu emas ulawang tangkai aja nana para seperangka ala salat aja nata pakai ya roh maka dah pakai mas sampaja iya maka anja tetapi angka tau pandrita maka dah iya tu mahar apunana makunrai ya kome pakai rone mesti nilau ya kusuk jalan nama tu mena pakai mas sampaja nama hari ya roh iya tu mahar pak dena rewa dia kagak tu makunrai meto pun jadi ya roh ulawan na taliang ya taling 20 garang. Ya. Namo 5 juta na pendrek ko si ratumui garam mahar na. Iya paru matu tabalu ta napagi mangunggoso. Itu dia kan pakai itu. Itu kan makiro. Jadi aja mudahkan. Kemudian podang nene Pak Mega Vita kalau loko kemudian iya rokaroba pak maka daka ona iya kotamani ulas sulhijjah nasunaka nabi takomana sai melo makaroba aja tatoba aja takelu iya romelo tamo makaroba yopi di deto melo makaroba aja na den mereka itu na kanai lalang maka dawe malampi apa tu kanuki tu gondrong sunnah ya sunnah hukumnya aja to sia takadawe madosa te kumatoba ide makaromi rogi mi ko matobaki makarami ya nabi tamelo isaksikan ina tu ampai ko melo ni magere karoba te hadereki tatongyo korosida pena sa pingi melo igere ya ko napalenda ni bangkun na imangyo kuyawana lo na sa pingi pak sunne tu utome magere ya le ro bangkunge ni palenda kuyawana lo na sa pingi apa ya mi tu onrot deni te sa pingi bangkunge puri palenda jolo melo pia gerera na payala apa gatalease iri di pak gere makanja tu ko tamay na pasak na sa pingin na paigere tamay na pasak na bembe na paigere iya ko tamamoy na pasak na naigere detu na bau daging na jadi layani ro ya ko tama ni biasa pa siya tsura niya way maka daw tama maso tama ya ko tamay ni gere tapi bagu matara-tara pa deni ya ko tamay ni tapay patumi matiro gorogorona supaya rumah tu kau masui napasak na kau menir goro-goro elalo. Sampai mentara-tara pak kamu tu idi imatang kamu tu bangku ngibalu, mega tu bangku makanja. Bangsa na ebdik gaya kau mai balonai se banyak maksudnya soli minta si 2 juta si tengah tak 2 juta. Iya sudah soli. Jadi tapi aja na imangi kasih melih. Makanya aku masih emeli imangi makatani paya ko imangi memeli na sarogere na memena lagi ko si 2 juta si tanga 10 pa 5 sapi na gere na pa ugan to no ko ya meron na rando nga de kasi kala jadi ya ko ya idi masigi emeli uang masjid dipakai na pa imangi makatani maka muti ge balu katu FD saya punya itu di rumah FD ya ko FD itu makanya menti pakai sa 5 ringang. Pisau putih meje tanya bangku pisau putih. Tapi zero karbon. Tapi ya meto ko pakai magere. Ya ko to magalak-galak mo magat cica migat tanarapan ako bukuna. Dena loliso nang kai magere pak sigari gitu isina sapi. Ga maloliso kalalo ima 2 bangku na pakai. Jadi makanya ko maliki makiri di pak gere memang itu imang yo pokotannya to imang mode emi di imang madari mak gere makanya aja nama saya solo kolo kita pertama iya rolo kolo pak madari ka tu ya biasa katu cara maku makada iya ko mangka tau makaroba na manuk na karobang dia nasah angka pendapat lau runtu mak baca kak lau runtu walau misa kada kita aga wonri runtu angka sahabat dan nabi makada iya ko makaroba ite na dia na mampu bembe na mo manuk mi ayam jantan angka pendapat runtu tapi aja na tolai dia roh pak ya tapelo 2 buku pelo sia sosiwan ni tapaki makada dia ta mampu ai tau bale-bale man itu nasa guru tahu kalasi man itu usahakan tapi angka memang toje tu waktu pak nang kato macipi angka meto nangka maka da ia tam rasa bangula cipi maka da dia meto juga dia kata ustaz
Iya na tu nang katau maka dapat si pulung-pulung idimu. Ya memang toko na dapi pihak karoba napa ko memang karoba macipi memang. Iyo po ko maka da siula mu wajami 200 sabu mu pasala. Na dapi siula 200 sabu. Na 27 juta pada tu to 2 juta pada tu. Nanya ko 2 juta pada tu tawaja ko karoba pa ime galadan. Sapi lopo nanya tu. Pak sap tatisya na tama siya. Ya. Taman itu pale. Agak piro nak cide pak. Kan sapinge maki. Iya cocok. Angka bongi pak bagi beko Pak bagi karobai. Balulanna de nawat dingi balu. Idi tamai makaroba de nawat ditabalu balulang lagi karoba itu. Balulanna sapinge pakai makaroba. Aja tak ada. Ya pemale balulanna. Ayo de nawadi. Aja. Iya tu balulanna dari sunnah kang ilmu. Cuma ini maka daripada ilmu. Palope maling ya leto. Maka daripada ilmu. Ya si aja rupa angkana daripada. Padahal ya kok hadis disunnahkan itu kulitnya ditanam. Apa iya ro balulanna pak? Seku siaga kan na bulu-bulun na ya tu sapinge. Seko tu apalan. Betul kan naro deni rule bilang apalan nah. Makiro ke lebar kan naro. Maka dempek ko ni pe hukum na pak ustaz. Na rekonale palope Iya ko sunna deni pajokka makarromi. Makiro. Iya ko sunna deni pajokka makarroi tanya bid'ah. Makarromi. Yang kedua, iya rosa pingi bagewe tabage pitui. Aja tabage ruai. Pangkat itu to bage ruai, magi nagana rua. Napatama ipangapai? Pagana rua, makuye. Iya kota sese isa pingi talai panna sa belakana langsung memang italag gajuku na yaro juku panna sa belakana. Tasase pitu memen nih. Tabagi pitu memen nih napa tatala pitu kelompok. Ya kota gasi pan na sa belah kiri tasase sisa na tabagi pitu sih. Tatala sih ya koro. Jadi makotoro matu aja riolana, makotoro Athena, makotoro Baona, makotoro Juku Hasna bagi pitu mana nih. Sehingga ia tau makarobae tahu pitu suku dagi sapi sempurna nala. Yo pidi madari pasiga rumah nang napa itimbang. Nah kada 70 kilo ta 10 na angkada masak dagi pang. Angkada mala jamela. Tapahang ya? Iya rumah kanja pak. Maka maraji tu deh na maraji yang penting melomoki. Iya kedua malah leci di mangapa selesai. Magampang. Kemudian angkam itu maraji-raji. Bukunna apa iya tuh buku bagi pitu to buku rusu tak bagi pitu to yang penting malolongan mana mau buku rusu aja angka lolongan ngutu ya kalau lolongan ngutu berarti patu balina makanya tuh bagian makanya bento buku lakka itu bagi pitu to iya miro isak lalangnya ulu dia tak bagi pitu saya isak lalang peruna maka dah harus toge bagi pitu peruna ode to paco to ini atu malai iya deto iya miro dagingnya ro juku khas dibagi 7 Athene bagi pitu Baona bagi pitu daging panas sebelah kanan bagi pitu panas sebelah kiri sehingga sempurna satu sapi utuh nalolong atau makarobai nah pataundi pada ko pesantrennya aki buarangi kertas ayoki nomor osi diletuk pitu nape tempel ko dagingnya nape gocangnya roci dito ya kau aja nomor osi dijalokan kadang kiri ko daging mulo no malai manyama ko makiro pak katau tu tau jago mak jalo nasi ro melisa-lisa lalu ko tetap to nasa tawa aku ya ala nilai ceceng itu pak katau kemudian denawat dilebih seperti katala denawat dilebih seperti kan ya ko seraki lo barak na aja nalak di 3 kilo tala kiro oh makaroba di Pak Bani wading biasa naten nabi tadi nawadi naliwa talungasoy waktu na cedela ada tau makaroba
Maka da korowat kampo betul naro nabi tecede bito makaroma nabi ka tau butuh sapi. Namo mako apa he? Ya kok kipas tangan na talumi sapi nagere te aja lalu tapa bani dagi karobata tak bagian. Mage Pak Mega tahu butuh sapi. Ya ku makaroba mana mu tahu dari mereka munro si tahu buat dingi pija yang pandit tawa tamu. Tapahannya angka mi tahu biasa makutana ko guru ta makarawa di gamak bani dagi karoba. Tapalaikat di guru tak kada tahu patu seke na itu ji. Tapakai guru tadi nawat di pa jadi maseke. Maka itu padahal memang ada hadis Nabi. Dulu itu Nabi larang bermalam. Tapi setelah banyak orang yang berkurban sudah Nabi bolehkan. Jadi keadaannya miyita. Ya kok kui kampo tak cede tau makaroba tak bagiangi daging. Tapi sunnahnya tuh kok daging karoba ya bagiangi dalam keadaan mentah. Aja tak bagiangi manasu. Aja nak mereka aja lo nasi napa bagian oh salah-salangi Pak. Asamo tapi rogi ki pahalana. Jadi aja tanasi tak bagian mematai. Bahannya makwani roka apa? Itu naga pakutana di. Angka kami makutana. Iya, silakan. Oh iya betul. Betul. Makin ya. Iya ko karoba untuk tau matewe. Pangkat tu makutana maka dapat digaya karoba tau matewe dia nawat di. Dia nawat dia karoba tau matewe. Wat dimi makaroba untuk tau matewe. Dia nawat dia karoba tau matewe. Pak tu tau matewe tapi tak karoba madosa itu. Apa tau mate ya karoba? Dek sapingin ya karoba tu. Tapahannya? Makasih. Iya meru 7. Sapingin ya tiak karobang jadi makaroba ki untuk tau mateta. Tanya tau mate ya karobang. Salah-salah gitu. Iya tak bali akadaki makaroba ki untuk tau mateta. Nah, dia aja tak kada ya karobang tau mate. Wah, mana kata memang karobang tau mateta. Makira iya ko tau mate, iya ko biasa ima pasas sebelum matena. Iman tasyafi ya makadai. Biasa berwasiat maka dia ko pule mate-mate ko baya sanga dia na nadapi waktu karoba nak nang kamodi mu masage na karobanga itu mutlak sampai selamanya. Namanya almarhum pertama. Tau matewe pertama sana. Tapi ia kodenang kana wasiat kami. Tapi tahu makaroba angka tahu pandrita maka itu juga berbentuk wasiat. Boleh dia kita kurbankan atas namanya almarhumah. Iyan namana rekodenang kana pasangan mapatu-patu topa makaroba madari cica mina 5 tahun. Maka itu pandrita wadi makaroba ki untuk alena tapi sabaiknya aja nasanna mu pertama. Asanna tau tuwe tapi nya kangi pahalana loko tomate. Tapahan nih. Jadi kana tamaka dai ko na tamasang tapi iko karobamu nak nia kangilok ko ini muah. Itu boleh. Maka dapat ia mengirim pahala untuk kurban untuk orang meninggal. Itulah mengatakan boleh. Makiro iya ko asanna kah? Iya ko asanna tau matewe ipatama mesti bagaimana dagingnya. Pak digagah hak tokoro. Iya miko asanna tau tuwe ipatama. Nah nia kami pahala na loko tau matewe boleh dia ambil sepertiga karena di situ ada haknya. Nah, tabahan nih. Makiro pa maka dapat kun ustaz wadi kay pasigaru tau tuwe si batau mate wading katoto to nasa do metamo karo batau mate de na marigaga na apalan na milay kiring de to nang katau mate ko tu cele kara kita waku apalan na mi gitu pangya iki makala ado me sigaru tau mate tau to de na kwa imang ini madari malah saulu kada kega je tau mate kue apa ya ko tau mate na khusus katunannya kami untuk almarhumah ya ko tau to na khusus katun untuk tau to ya itu imangnya madari malah saulu maka dia ada aja nu pasti garu apa ciai pusing tapahan nih akhirnya jadi dia tuh imangnya jadi gandrusu jolo cek deh angka apa kami maku tanah itu nagaga di itu nagaga iya, dito naga gadi maliwat to ni watwe iya Pak Minya Ruwita tete 10
Saya kira ya na rupa molongangi mamagi-magi na pabarakai po Allah Ta'ala. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.